Rutinitas sing diulang terus-menerus ya kue beres-beres. Tenggugah anake disit guys konsolat. Lanjut inyong buka korden karo jendela. Ekin mandan remet-remet guys ya, sekitar jam 5:30 ke guys. Lanjut inyong nyapu guys, nyapu ruang TV, longane disapu, disogrok-sogrok ben resik guys. Pokoknya kabehan disapu, anak kandia dijanjang-jenjeng junjung ben resik guys. Akeh banget ya semute guys, jen semut kang kebon kaya nih guys. Lanjut kamar ngarep juga disapu, kamar anake ya guys. Dilabai padang, perasaan mau tangnya ikut mandan remet sidik loh. Lanjut ruang ngarep juga disapu-sapu gue mbok kotorane akeh banget ya, pribik ya semut jen. Pokoknya saben dina panen res-res guys, esuk sore. Lanjut ngarepane turunane juga disapu-sapu ben resik kabeh. Ya wis disit